Nak mana? Wih, kemana bawanya? Oh. Makan kan? Nah, langsung makan ya. Kena. Assalamualaikum teman-teman, Just Fishing Channel di sini. Mancing lagi kita teman-teman pagi-pagi ini. Tadi cari-cari spot-spot baru lah kan, dan ada air-air gini. Area Lampaseh nih teman-teman, Banda Aceh. Itu ada kolam-kolam. Oke teman-teman, kita coba aja mencam. Mudah-mudahan spot baru ini ada hasilnya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan share agar lebih semangat lagi kita. Tanpa panjang-panjang lebar, kita langsung aja uncal sana teman. Pokoknya jangan lupa bagi happy aja teman. Oke teman-teman, kita coba sini teman-teman. Sini apa situ ya? Oh, situ aja. Matahari teman-teman. Kita coba sini teman-teman. Kita coba sini. Matahari teman-teman. Jadi kita sebelah sini, kita mancingnya di sini kan, kita membelakangi. Ya di sini ya. Oke teman, di sini kita coba. Kita pakai umpan udang teman-teman. Umpan udang. Ini. Kita pasang ya. Kita pasang dulu. Mana udangnya? Oke, kita pasangnya. Kecil udangnya. Oke. Satu lagi. Oke. Langsung kita uncal teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita pasang 2 joran nih teman-teman. Kita pasang tegek dulu ya. Oke teman-teman, ini tegek kita pasang juga nih. Kita lihat dulu di mana titik-titik potensialnya teman-teman. Belum tahu kita nih. Kita coba-coba dulu ya. Oke, kita tunggu nih dulu. Kita explore nih ya. Belum tahu nih di mana lempar nih. Kawan kita sampai joran amis bos. Nah itu dia. Udah sampai nih. Kami nih suka nih berburu ikan-ikan nira-nira liar nih di spot-spot yang baru. Kita coba di sini nih. Sebenarnya ikannya banyak ini. Cuma besar kecilnya belum tahu nih. Pelampungnya. Kena. Lumayan nih. Lumayan nih strike kita. Lanjut lagi. Ya, udah jalan nih kayaknya. Royok lah nih. Royok nih. Nah kan? Is, mantap. Poin-poin. Lanjut lagi. Ini apa lagi nih? Tenggelam dah.
Lumayan nih. Lumayan. Mantap. Lumayan nih. Oke, lanjut lagi. Ini pun kena nih. Kena juga nih, double strike nih. Dapat lagi merah nih. Ada 2 nih double strike nih. Ini satu. Ha. 2 pancing double strike. Mantap. Oke. Coba dekat ranting nih. Ya dimakan juga. Kan? Iya, bawa lari terus. Iya. Strike. Alhamdulillah. Mantap, Besar merah dia. Besar. Mantap kali. Merah meriah, kayak ikan cupang udah. Mantap teman. Alhamdulillah. Oke, lagi teman-teman ya. Yang ini kita main dekat-dekat ranting aja teman. Ya. Oke. Dekat ranting sini kita main. Itu. Dia bawa lari. Kena. Ini teman. Ini yang bawa lari. Lanjut lagi. Sini aja kita. Bawa ranting nih kita mancing. Kita tunggu aja ya kan. Cari yang babon-babon nih. Kan? Makan kan? Langsung makan ya. Kena. Kan betul teman-teman. Langsung ya kan. Langsung babon lagi teman-teman. Benar kan kata saya? Sini nih tempat sarang-sarang babon merah nih. Oke teman-teman, mantap. Coba lagi ya. Benar dari makan nih. Ya udah jalan dia. Kok berhenti? Mana? Benar nggak? Benar. Kena. Alhamdulillah kena lagi. Mantap teman-teman. Alhamdulillah. Kita dapat sarangnya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Mantap. Oke, kita masih mainkan di rantingnya aja teman-teman. Sarang babon. Oke. Kita tunggu babon-babon makan umpan. Dia bersarang nih. Karena jenis nila atau jair ini kan dia ini modelnya teritorial dia. Ada kawasan-kawasan tertentu dikuasainya. Kena teman-teman. Kemana bawanya? Jatuh. Ya, merah lagi. Mantap teman. Mantap. Kita main di ranting nih aja teman-teman. Besar-besar nih. Si ada umpan nih, kita taruh lagi ya. Kita lanjut lagi. Sini lagi. Oke. Kita taruh ikannya dulu ya. Mantap. Makan nih, bawa hari. Ya, terus. Bawa hari. Apa yang makan? Kena. Marah dia. Mantap. Alhamdulillah. Mantap.
Oke teman-teman, kita sudah mancing kita kali ini. Udah jam 10 ini, udah mulai panas. Jadi kita sambung lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton teman-teman. Oke teman-teman, hasil kita teman-teman. Mantap, panen kita teman-teman. Oke, ini alhamdulillah, mantap teman-teman. Lumayan nih, bukan berapa pun, hampir 30 ekor ada nih. Oke.